Zagrebu je preminuo Miroslav Tuđman, doktor informacijskih nauka, saborski zastupnik i čelnik obaveštenih službi i najstariji sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. I Miroslav Tuđman je žrtva COVID-19, javio je Jutarnji HR. Rodio se na dan mladosti 25. maja 1946. godine u Beogradu, gde je u to vreme Franjo Tuđman službovao u Generalštabu Jugoslovenske armije. Dobio je ime po Miroslavu Krleži, a u Beogradu je živeo do 1961. kada se porodica Tuđman preselila u Zagreb. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1970. Od 1972. radio je u Referalnom centru u Zagrebu, posle 1977. u Zavodu za kulturu Hrvatske, a od 1988. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1985. 4 godine kasnije, još uvek u vreme socijalizma, postao je osnivač i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije, da bi 1998. bio promovisan u rang redovnog profesora. Naučno i stručno bavio se teorijom i epistemologijom informacijske nauke te problemima državne sigurnosti i autor je oko 200 naučnih i stručnih članaka i 10 knjiga. Poslednjih godina SFRJ učestvovao je u osnivanju Socijaldemokratske stranke Hrvatske na čelu sa Antunom Vujićem, moderne levičarske opcije industrijskog društva, koja je predstavljala opoziciju HDZ-u, koju je vodio Franjo Tuđman. Onda se dogodio rat i stranka Tuđmana mlađeg se raskolila. Deo se priključio SDP-u Ivice Račana, postao je zamenik direktora Ureda za nacionalnu sigurnost UNS i utemeljitelj i direktor Hrvatske obaveštene službe HIS u 2 navrata, od 1993. do 1998. kao i od 1999. do 2000. Osnovao je svoju stranku HIP, Hrvatski istinski preporod, i 2003. na parlamentarnim izborima dobio samo 1,7% glasova. Onda je 2009. bio kandidat na predsjedničkim izborima, ali prezime Tuđman privukao je tek 4,1% birača. Tada je ponovo doneo pragmatičnu odluku i vratio se u HDZ.